reka nongere ngusuhuze kandi nkwifuriza ibihe byiza, nkwifurize gukomeza kugubwa neza aho uri hose. Hanyuma reka tuganire kuri iyi nkuru aho umuhanzi w'umunyarwanda nyakwigendera Kizito Mihigo waririmbye amahoro n'ubwiyunge amaze guhabwa igihembo cyitwa Vaclav Havel International Prize for Creative Dissent. Ni igihembo cyatanzwe n'ishyirahamwe riharanira uburenganzira bw'ikiremwamuntu Human Rights Watch Foundation. Niwe wa mbere uhawe icyo gihembo atakiriho kuva rero cyashingwa mu mwaka wa 2012. Ese Kizito Mihigo uhawe iki gihembo ni muntu ki? Kizito Mihigo rero akaba yaravukiye Kibeho mu karere ka Nyaruguru mu majyepfo y'u Rwanda ari ku itariki 25 y'ukwezi kwa karindwi umwaka w'1981. Akaba rero yari umwana wa gatatu mu bana batandatu ba Auguste Biguzi na Placidi Iribagiza. Ku myaka 9 y'amavuko gusa nibwo yatangiye guhanga indirimbo. Se nawe akaba rero yari asanzwe ahanga indirimbo zo muri Kiliziya Gatolika aho iwabo rero ikibeho. Amakuru rero avuga ko kuva mwaka w'1994 yahimbye indirimbo zirenga 400 mu gihe cy'imyaka agera kuri 20. Nyuma rero yo kugirwa imfubyi muri jenoside yo yakora abatutsi mwaka w'1994 akaba yarahungiye i Burundi hahana imbibi n'akarere ka Nyaruguru avukamo, aho rero yongeye no guhura na bamwe mu bo mu muryango we bari bararokotse jenoside yakorewe abatutsi nk'uko bigaragara ku rubuga rwa internet. Nyuma ubwo yaragarutse mu Rwanda mu kwezi kwa karindwi umwaka w'1994 yaje kugerageza kwinjira mu ngabo za RPF ariko ntivyamuhira. Ashaka rero icyo gihe yavuga ko yashaka kwihorera kubishe abo mu muryango we, ariko binyuze mu kwemera kwa Kristo no mu muziki rero yaje kumenya kubabarira ndetse n'abishe se muri jenoside yakorewe abatutsi. Yamamaye mu ndirimbo rero zo muri Kiliziya Gatolika nyuma yo gutangira amashuri yisumbuye kuri seminari nto ya Karubanda mu mujyi wa Huye mu majyepfo y'u Rwanda. Bivuga ko rero icyo gihe ngo yabaye icyatwa mu bahanzi b'indirimbo zo muri Kiliziya Gatolika mu Rwanda, aho mu mashuri yisumbuye yarangirije muri Collège Saint André Kigali. Ni naho rero yigiye umukino wa karate agira no ku mukandara wo hejuru cyane w'umukara ceinture noire. Muri 2001 yagize uruhare mu ihangwa ry'indirimbo yubahiriza igihugu cy'u Rwanda izwi nka Rwanda nziza. Nyuma kandi yaza kubona Bruce n'ukuba scholarship ya Perezida Paul Kagame yo kujya kwiga umuziki mu ishuri rya Conservatoire de Paris mu Faransa. Umuziki we rero ku rwego mpuzamahanga yaje kuwutangirira mu Bubiligi, ahaba n'imiryango myinshi cyane y'Abanyarwanda n'abandi bantu rero bakomoka mu karere k'ibiyaga bigari. Muri 2011 kandi nibwo Kizito yasubiye mu Rwanda aba umuhanzi ukunzwe cyane. Yatumirwaga rero mu mihango yo kwibuka jenoside yakorewe abatutsi ndetse agatumirwa no mu mihango ya leta, agafasha rero kuririmba indirimbo rero ibahiriza igihugu hari na Perezida wa Repubulika y'u Rwanda. Muri iyo myaka kandi yagiye anengwa na bamwe bo kwemera kwa Gikristo bavugaga ko rero bisa nkaho impano ye iri kwigarurirwa n'ibikorwa bya politike, ariko muri 2011 akaba yaragerageje rero kongera indirimbo n'ibitaramo by'indirimbo zaririmbiwe rero Imana, ibitaramo byitabirwaga n'imbaga ibarirwa mu bihumbi. Muri uwo mwaka mu kwezi kwa 8 nabwo rero abinyujije mu muryango we Imbuto Foundation, Jeannette Kagame madamu wa Perezida w'u Rwanda Paul Kagame yahembye umuhanzi Kizito nk'umwe mu rubyiruko rwageze ku bikorwa bikomeye cyane bifasha rubanda. Muri 2013 ikigo cy'igihugu cy'imiyoborere Rwanda Governance Board cyahembye umuryango wa Kizito Mihigo Kizito Mihigo Peace Foundation nk'umwe mu miryango 10 itegamiye kuri leta yateje imbere imiyoborere myiza mu gihugu. Umuryango rero ukaba warahawe amafaranga miliyoni 8 z'amafaranga y'u Rwanda. Akaba rero yaragiye afatwa nk'impirimbanyi iharanira amahoro ndetse n'ubwiyunge. Mwaka wa 2010 yashinze umuryango utegamiye kuri leta Kizito Mihigo Foundation wari ugamije kubiba amahoro n'ubwiyunge. Yasubiye rero mu Rwanda mwaka wakurikiyeho, yatangiye rero kuzenguruka amashuri ndetse no magereza atanga ubwo butumwa ku nkunga rero ya leta y'u Rwanda, umuryango World Vision International ndetse na ambasade ya Amerika. Rero yaje gufungwa ndetse aza no guhabwa imbabazi ku itariki ya 7 y'ukwezi kwa 2014. Byatangajwe ko Kizito wari umenyerewe mu mihango yo kwibuka jenoside yaburiwe irengero. Nyuma rero byatangiye kandi guhishwa ko rero Kizito ari mu maboko ya polisi kubera rero iyo ndirimbo ye itavugwaho rumwe. Ku itariki ya 15 kwa 4 polisi y'u Rwanda yamweretse itangazamakuru ivuga ko yatawe muri yombi akekwa gutegura ibitero by'iterabwoba ndetse no gukorana n'imitwe ya FDLR na RNC ya Kayumba Nyamwasa bari bagamije ku butegetsi buriho mu Rwanda.
nyuma y'iryo tangazwa rero ry'uko ari mu maboko ya polisi, indirimbo zire zahise zitangazwa ko zitemerewe guca ku maradiyo ndetse na televiziyo byo mu Rwanda. Mu kwa kabiri 2015 akaba yarakatiwe gufunga imyaka 10 nyuma yo guhamwa n'ubufatanyacyaha mu mugambi wo guhirika ubutegetsi bw'u Rwanda. Ku itariki ya 15 y'ukwezi kwa 9 2018 hamwe n'izindi mfungwa zirenga 2000 Kizito Mihigo na Victoire Ingabire munyapolitiki utavuga rumwe n'ubutegetsi bw'u Rwanda bakaba barafunguwe ku mbabazi z'umukuru w'igihugu Paul Kagame. Mu gihe rero gishize kandi akaba rero yakomeje kugenda ashyira n'amafoto na video ku mbuga ze za internet agaragaza ibikorwa byo kwigisha umuziki abanyeshuri bari mu biruhuko mbere yuko aza kwitaba Imana. Ku itariki ya 13 y'ukwezi kwa kabiri urwego rw'ubugenzacyaha mu Rwanda RIB rwatangaje ko inzego z'umutekano zarushyikirije Kizito Mihigo wafatiwe mu karere ka Nyaruguru ashaka kwambuka mu buryo bunyuranyije n'amategeko ajya i Burundi agamije kwifatanya n'imitwe y'iterabwoba irwanya u Rwanda. Icyo gihe RIB yavugaga ko rero iperereza ngo ryatangiye kuri ibyo byaha no ku cyaha cya ruswa ngo ashyikirizwe ubucamanza. Umuntu rero warekuwe ku mbabazi za perezida ategekwa kujya kwiyereka ubushinjacyaha buri kwezi ndetse no gusohoka mu gihugu abiherewe uruhushya n'urwego rushinzwe ubucamanza. Ku itariki polisi y'u Rwanda ikaba yaratangaje ko Kizito Mihigo ku myaka 38 rero yapfuye yiyahuye aho yari amaze iminsi yafungiye kuri sitasiyo ya polisi Remera. Nyuma rero ubushinjacyaha bwunze rero mu rya RIB buvuga ko urupfu rwa Kizito rwatewe no kwiyahura yimanitse, ariko impirimbanyi ziba mu mahanga zakomeje kugenda zigaragaza ko zitemera ibyavuzwe na leta y'u Rwanda, zikavuga ko rero ahubwo ashobora kuba yarishwe, ariko mu by'ukuri iperereza ryakozwe ndetse kandi ubugenzuzi bwakoze byose byagiye byerekana ko Kizito Mihigo yiyahuriye muri gereza kuri sitasiyo ya polisi i Remera. Akaba rero yamaze guhabwa iki igihembo rero yahawe akaba ari igihembo cyitwa Vaclav Havel International Prize for Creative Dissent cyatanzwe n'ishyirahamwe rero riharanira uburenganzira bw'ikiremwamuntu Human Rights Foundation. Akaba ari we wa mbere uhawe icyo gihembo kiriho kuva cyashingwa mu mwaka wa 2012. Bakunze kubugira ibanga cyane ubuzima bw'uyu mwana, ariko ntabwo ari bishya cyane kuko mama All cyangwa se Butera Knowless n'ubundi ashakana na Ishimwe Clement ibyabo byakunzwe kugirwa ibanga mu myaka rero irenga 6 bamaranye ngo mu munyenga w'urukundo. Aba bombi rero ntibakunze kuvuga cyane mu itangazamakuru, gahunda zose zarahwihwiswaga kugeza igihe bakoze ubukwe bwatashywe n'abahawe invitation gusa cyangwa se n'abahawe ubutumire. Ingabire Butera Jean d'Arc wiyeguriye muzika nka Knowless akaba yarakunze gutangaza ko na mbere yuko akundana na Ishimwe Karake Clement bari basanzwe baziranye mu mashuri yisumbuye, ariko ko yamutinyaga mu buryo bukomeye icyo kimwe n'abandi banyeshuri bigaga ku ishuri rya Apase Kabusunzu mu mujyi wa Kigali. Akaba rero ari byo bakomeje kugenda batangaza mu byakunze rero kwibazwaho na benshi, nuko nabo bombi rero ngo bahuye bagahuza kuko rero umwe yari umuproducer undi ari umunyamuziki. Byose rero byatangiye ngo Knowless yiga ku kigo kimwe na Clement kuri Apase, ariko Clement ngo yiga imbere no kuva mu mwaka wa mbere ya Knowless. Ngo ku ishuri Clement yahoraga rero ngo ari umuntu utuje kandi utinyitse, kuryo rero ngo bitoroheraga buri munyeshuri kuvugana nawe, kuko rero byatangajwe na Knowless mu kiganiro yagiye aha itangazamakuru mu bihe bitandukanye. Yavuze ko rero ngo byasabye ngo igihe kinini cyane kugira ngo rero abashe kumwisanzuraho, ngo urukundo rwabo rwashinze imizi na mbere yuko rero yinjira muri Kina Music agasinya amasezerano. Avuga kandi ko atibuka neza igihe bamaranye, ariko ko imyaka 6 ngo yageze bari mu munyenga w'urukundo. Icyo gihe akaba ariko Knowless yatangaza, yagize ati twariganye kuva kera turirimbana turabizi, urumva yari umuntu rero twubaha cyane, noneho ko Clement rero ngo yari hejuru yanjye, urumva nyine twari tuziranye naramutinyaga kubi. Icyo gihe yavuze ko rero ngo kuba yarakundanye na Clement bitamuhesheje amahirwe yo gukorerwa indirimbo mu buryo bworoshye, kuko ngo akazi bagahaga umwanya wako, iby'urukundo nabyo bakabishakira umwanya rero ku ruhande. Ni ibintu rero avuga ko rero ngo byari byoroshye cyane kubihuza, ko bombi ngo bari baziranye bihagije. Ati iby'urukundo byazaga nyuma y'akazi, ati ntabwo rero twakoraga akazi kubera amarangamutima yacu, ati twarahuje mu bintu byose, bituma rero nyine duhoza noneho intumbero zacu, turakorana tugahora dusenyera umugozi umwe. Ariko rero kuba rero twarakundanaga, ati byatumye rero haba ikintu cyo gushyira imbaraga mu kazi. Clement akaba rero yarakomeje no kugenda ashimira Clement avuga ko yamuhaye umurongo ngenderwaho. Ngo mbere rero yakoraga umuziki nta muntu uza kumubwira niba hari aho yakosheje cyangwa se akwiye kongeramo ingufu,
ariko ngo kubana na Clement byatumye hari ikintu rero ngo kiyongeraho mu bijyanye n'akazi n'uburyo rero yakoragamo umuziki we muri rusange. Ati kuba rero abana na Clement bakanahurira muri studio ngo ntibyatuma rero buri wese ahararukwa undi, kuko rero ngo ari inshuti nziza batahujwe n'urukundo gusa, ahubwo ko ari ipfundo bapfunditse bombi. Akaba ari amagambo ya Butera Jean d'Arc ndetse na Clement Ishimwe. Inkuru urukundo rwabo rero twavuga ko runashingiye no ku magambo atandukanye bakunze kugenda bandikirana. Nko mu bihe bishize Clement yigeze kwandika ari ku itariki ya 7 Kanama 2019 binyujije ku rukuta rwe rwa Instagram. Ishimwe Clement yashyizeho ifoto ye na Knowless bigaragara ko bishimye, maze baherekesha amagambo meza y'urukundo. Yagize ati ifoto iravuga byose, imyaka 3 y'urukundo. Ati nibitwenge, ndagukunda Butera Knowless, isabukuru nziza y'imyaka 3 y'ubukwe bwacu. Icyo gihe rero akaba ari amagambo yagarutseho. Ku rundi ruhande Knowless rero yifashishije indirimbo ye nshya inshuro 1000 yashyize agace gato ku rukuta rwe rwa Instagram umugabo we arimo ayicuranga, maze aya mashusho aherekezwa n'amagambo agira ati kuvyuka ku munsi w'isabukuru y'imyaka 3 y'ubukwe bwacu, mbega umunsi. Ishimwe Clement, ugire umunsi mwiza w'isabukuru y'imyaka 3 y'ubukwe bwacu, amashimwe na y'Imana. Tariki ya 7 rero Kanama 2016 nibwo rero ubukwe bw'ibi byamamare mu Rwanda bwabereye i Nyamata mu karere ka Bugesera kuri Golden Tulip. Bakaba rero bari bamaze kubyarana rero umwana umwe w'umukobwa ukugeza magingwa yangaya. Akaba rero mu by'ukuri n'abantu ni ibyamamare mu Rwanda bidakunda kugaragara cyane bivuga byinshi cyane kuva babana, ndetse kandi bakaba baranahisemo gushyira ubuzima bw'umwana wabo mu ibanga, nubwo bwose bisa nkaho bigaragara ko iyi foto ishobora kuba yacitse. Iki cyamamare Clement akaba ari umuhanga mu bijyanye no gucuranga, ndetse akaba ari umuproducer ukomeye cyane mu gihugu cy'u Rwanda, afite n'inzu itunganya imiziki ya Kina Music. Akaba rero uyu mwana wabo Ishimwe or Butera isura ye ikaba igeze ahagaragara ku nshuro ya mbere mu buryo bugaragara. Ni ifoto rero mu buryo bugaragara ko bari bari kuri piscine, bigaragara ko bari bari kuri piscine, ndetse kandi uyu mwana arimo aragerageza gusoma se kwitama, aza rero kwifata selfie